Madyambu ya namuntlha eka Ngula ya Vutivi hi langutisa tifeme ta khale ka mfumo wa Gazankulu leti nga tshikiwa ti hlakala eBushbuck Ridge. Infrastructure leyi a yi zangi yi endliwa over yi famba na vanhu va le bush. Limpopo yi kume with hold the property leyi a yi ri infrastructure leyi a yi wela ka Gazankulu na Lubuwa, leswi hinkwaswo a swi fanele swi nyikiwe vanhu va le bush loko va ya kwini va ya Mpumalanga. A yi tirha kahle nkarhi luwani a ku ri nkarhi lowu wa xihlawuhlawu mara swilo a swi famba kahle. Swilo swi ta cinca loko se ku nghena emfumo wa ma-comrade ku onhaka everything. Milangutisi Ngula ya Vutivi, vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Tifeme leti nga simeka hi khale ka mfumo wa Gazankulu leti a ti phakela mintirho eka vaaki va le Bushbuck Ridge ti tshikiwe ti hlakala ni hambileswi tiko ra Afrika-Dzonga ri nga langutana na xiphiqo lexikulu xa ku pfumaleka ka mintirho. Muteki wa mahungu wa Ngula ya Vutivi Solomon Mathebula u lulamise xiviko lexi landzelaka. Loko u ri empfhukeni ndzhawu leyi yi languteka yi ri ni mikitsikitsi, kambe loko u tshunela eka yona u hlanganisa hi marhumbi. La hi le Mukhuhlu Industrial Park eMpumalanga. Ndzhawu leyi yi simekiwile hi khale ka mfumo wa matikoxikaya wa Gazankulu. Loko mfumo wa Gazankulu wu hela, tifeme ti ve ehansi ka vulawuri bya mfumo lowuntshwa wa xidemokirasi. Kambe sweswi tifeme ti hundzuke matshuka. Ti tlhela ti sukeriwa. Xiphiqo xi sungule loko ku ve ni nkwetlembetano wa vun'winyi exikarhi ka xifundzankulu xa Mpumalanga na Limpopo. Xiyimo xi ve xi nyanya loko ku ve ni ndzilakanyo wo susa Bushbuck Ridge ehansi ka mfumo wa Limpopo ku ya eka mfumo wa Mpumalanga hi 2005 hi ku landza xiboho xa huvo yo endla milawu xa 1998. Ni hambileswi tifeme ti nga eMpumalanga, kambe ni sweswi vulawuri bya ha ri eLimpopo. Ku na xivuriso xa Vatsonga lexi nge mufi u famba na swa yena. Xana ku nga va xiyimo eka ndzhawu leyi ke? Xana ku fa ka mfumo wa Gazankulu ku nga va xivangelo xa ku fa ka tifeme leti ke? Swilo swi ta cinca loko se ku nghena emfumo wa ma-comrade ku onhaka everything leswi a swi ri laha. Ndhawu leyi sungule ku cinca yi nga ha maintainiwi, vanhu va lahlekela hi mitirho, and then sweswi va worse loko Bushbuck Ridge yi sungula eku werisiwa eMpumalanga, because tifeme leti boheke ku va ti sala ta administeriwa eLimpopo ehansi ka economic development ya le Limpopo, va ti vitana swa ku leader sweswi. Kasi a yi fanele yi transferiwe to Mpumalanga economic department leyi ku nga mega. So hi le ku safareni sweswi reason ya ku Limpopo a nga ha ri na jurisdiction le Bushbuck Ridge in terms of government budgets and gazettes. So na yena Mpumalanga on a challenge because ku ni conflict or a nga na budget ya laha hi ku ndhawu leyi yi administeriwa eLimpopo. Se hi sale xikarhi laha a hi swi tivi swa ku loyi a faneleke a hi assista i mani. At one stage ze hi ti organizer as a community ni vuhosi hi va vitana both Limpopo economic development na Mpumalanga economic development, hi va tshamisisa hansi, guys hi lava mi hi byela swa kasi problem ya ku va ndhawu liya yi hlakala hi ndlela leyi yi kwini. Va le Limpopo va koxa mali ka Mpumalanga economic development ku ri a va hakeli ka va ma hakela njhani hi ku na n'we you inherited this industrial park ka the former Gazankulu Development Corporation without even paying a cent. Xiyimo lexi a xi le Mukhuhlu ntsena ni le Bushbuck Ridge tifeme ti borile. Infrastructure leya a yi ri ya industry ya Gazankulu na leyi a yi ri ya Lubuwa
swi hlanganisiwe ndhawu yin'we swi vitiwa ku ri se swi wela under Limdef leyi nga Limpopo Economic Development. Now remember 1997 ku ve na nkwetlembetano wa ku vanhu va le bush a va kumi ti-service a Limpopo, now they want to move to Mpumalanga. Ka nkwetlembetano lowu swi kotekile ku ri vanhu va le bush va tikuma va yile le Mpumalanga, but lexi nga endleka ne infrastructure leyi a yi zangi yi endliwa over yi famba na vanhu va le bush. Limpopo yi kume yi withhold the property leyi a yi ri infrastructure leyi a yi wela ka Gazankulu na Lubuwa, leswi hinkwaswo a swi fanele swi nyikiwe vanhu va le bush loko va ya kwini va ya Mpumalanga. Now Limdef se sungula ku ti operatela asayitini ra yo yi ri one, but back 2000 na tsundzuka hi Mpumalanga MEC a ku ri Norman Mokoena wa Economic Development hi ri civic la a hi ya kombela ku ri a va teki property leyi hinkwayo loko mi yi vona eka rifili so a va yi nyiki masipala wa le bush ku ri a ta kota ku raise revenue leyi nga ta kota ku tlhela yi pfuna tiko ra le bush. But then answera ya vona yi teka hina a swi nge koteki ku ri hi nyika vanhu va le bush property leyi because hina hi ri Mpumalanga hi na miga leyi na yo yi fanaka na Limdef, and at the same time hi na property ya hina hi ri miga leyi nga Limpopo a Mutsi, se swi va difficult ku ri mi nyika property ya n'wina. Now we just got stuck like that. Loko mfumo wa Mpumalanga na Limpopo wa ha kokelana hi tifamily, yindlo ya vuhosi bya ka Hoxani na vona va koxa vun'winyi bya industrial park. Va ri mfumo wa Limpopo wu hava lunghelo ro xavisa miako handle ka mpfumelelo wa vona. Ndhawu leyi na yi tiva ni nga vula ku loko yi ta sunguriwa hi malembe lawa yi nga sunguriwa hi wona ya administration leyi ri ko khale, a yi rana hi lava va ka GDC va ve kombela endhawu liya eka mfumo xivongo wa ka Hoxani. Loko va yi kombelile ndhawu liya ivi ku va na ti-negotiations leti nga va koho ku fikelani va va nyikaka endhawu liya ti-hectares ta koho ti tsariwile lani va yi ko document leyi vulaka ku va ve nyikiwa ti-hectares tingaki. Ivi se va sungula emabindzu ka ndhawu liya, ti-factory units to hambanahambana to endle swilo swo hambanahambana. Entiyisweni hinkwayo loko period yi hela lava va fanele ku va famba vo famba, ivi vini va ndhawu na government leyi hi nge ka yehe va teka a decision ya ku se hi ya njhani emahlweni, va karhi va consultana ni vuhosi. Hi leswi va fanele va endla swona. Ha yi tsundzuka i history ya ndhawu leyi loko the former Gazankulu government yi ta aka i swilo leswi a va ri na ntwanano ni community ni vuhosi ku swilo leswi ndzhaka malembe yo karhi laha ku ringana 30, because the lease agreement leyi Gazankulu a ri na yona ni vuhosi bya ka Nkuna a yi ri 30 years, yi lapse hi 2007. So a ku fanele swi hendwa over ka vuhosi ni community va yisa emahlweni, then department yi nghenelele ku yi kote ku manager swilo swi famba kahle. Manje swilo sweswo a swi endlekanga se, and a mi na nchumu n'we hi komisa se hi nge pfumeli mi xavisa endhawu leyi ku mi ti-real business la mi tele yoho ka 30 years liya yi herile lease agreement, ku fanele ku endleka leswi ku nga twaniwa swoho hi lease agreement. Ni hambileswi tifeme ti nga tshikiwa, matshalatshala ya ku ti xavisa ya ya emahlweni. Vaaki va twa ku vava hi ku vona tifeme leti ti hundzuke marhumbi. Ernest Chauke i un'wana wa khale ka vatirhi eka tifeme leti. U hlamusela hi laha tifeme a ti pfuna rixaka ra Bushbuckridge ha kona. A yi tirha kahle, nkarhi luwani a ku ri nkarhi lowu wa xihlawuhlawu mara swilo a swi famba kahle. Ku namuntlha loko u lava tirho a wu fika u nghena la femeni u kombela tirho va ku nyika.
u ve u kuma swa ku laha mali yitsongo wa huma ya kun'wana yo fika lani va ku nyika ntirho u tirha se a yi nga hlupheki nje hi sweswi ku nga fika nkarhi lowu ku te hi tshamile va gina va ku no tifemili letitsongo ku ve ku endleka ku engeteliwa tifemu loko va ta yaka tin'wana lani se va suka va ta yaka Masakeni leyi femu yaleyi mi vonaku leyikulu va ta yaka leti hinkwato kusuka kwala ku ya fika le hi ku vona ku ri i vanhu va tele lava nga kha va tirha ene tindhawu titsongo hikuva laha tifemini a ku ri more than ku ri vanhu lava nga ri kona a va endla nkarhi wun'wani 1005 ene u kuma ku ri Masakeni vhela ku ni ti-night shift ku ri van'wani va nghena hi 7 nimpundzu va huma hi ma-2 van'wani va nghena hi ma-2 va huma hi ma-10 navusiku van'wani va nghena hi 10 va huma nampundzu ya ku a ku ri mhaka ya kahle leyi nga kha yi endleka mara ka nkarhi wa sweswi onhakile ni mitirha ya ha ri kona se ni loko munhu a lava tirho a nga swi tivi swa ku fanele a famba wu lava kwini ku ni tifemu loko a vuye ehlangana laha hansi a mi ta vona kun'wana vhela se ti onhakile hikuva a ta ha tirha vaaki va ri ku fa ka tifeme leti swi nyanyise ndlala etikweni tifemili ta la Mkhuhlu a ti tirha malembe ndzhaku a ti tirha kahle ku na vo Sanbeka a ku ri na swilo swa ku tala leswi a swi endleka la tifemini a ku tirha vanhu va ku tala mara namuntlha a ka ha ri ku tirheni se ma ku vona na n'we loko mi ku vona la ku se i nhova i khwati ku na vugevenga bya ku tala ka ndhawu leyi because a ka ha ri ku tirheni ni twa ku vava ngopfu swa ku vo butwa helana vo susa i khale va dyondzi xikolo ende va hete ma-matric ya vo mara solo ntirho a wu kona mafemi va pfalile a ku fambi nchumu se loko a vo pfule mafemi lama a ni ta tsaka ngopfu swa ku vo butwa va ta tirha swinene va hi hlayisa loko ka ha ri na ku kokelana hi tifeme ta Mkhuhlu na Bushbuckridge xinavetiso xo xavisa miako leyi se a xi hangalaka na tiko kokwala ti-unit leti a va ti advertisile leswaku va xavisa va tsandzekile hikuva a hi ri ni forum leyi vitaniwaka nhlengelo wa tihosi community development forum leyi constitutaka hi vuhosi bya kwala ka Nkuna ka Hoshani Traditional Authority ka Jonkilanga ka Mnisi na Amashangani Traditional Authority then va vitanile hi tlhela hi va tsaleli papila ximfumo swa ku swesweleswo a swi nge endleki swa ku mi xavisa tifema leti hikuva a hi ta n'wina hi ta community lava va limdev se va sungula ku endla ti-advert ku ri va lava ku xavisa ndhawu leyi at a certain point like I said ku ri I'm also a councillor I shared the information na va-administration ku ri beware va lava ku xavisa property leyi rather intervene ku ri loko swi koteka mi xava as a municipality ku hi ta kota ku yi tirhisa hina hi ta tlhela hi kota ku raise revenue but up to so far I can't tell about those politics ku ri ku humelela hina up to so far building a yi xavisiwa the Limdev proposed me swa ku ndi xava hi 17 million so due of insufficient balance I didn't manage so amla ku xaviseriwa maako wa mfumo yeah because it was on the auction sale abayise ka auction sale the whole buildings that surround us so mara a swi twa swa ku va koho vatsongo va nga tekeriwa hi timali hi ku pfumala vutivi va tibyelaka leswaku va xavile tindhawu leti ni ngo ka ni nga va mention mavito mara na 3 ya ti-individuals leti va claimaka ku ri va xavile la va koho mara a ndzi tshembi leswaku va nga va ni maphephe ya ku kombisa evun'wini bya ndhawu moya wolowo ha wu ta ku ri u koho ya wu ta moya wolowo ku ri u koho mara ku ri va nga ku va ku laveka ku va na lava va wu xavaka eka voho va nga zanga va vulavula ni vini va ndhawu hi leswi swi nga hi khomeki kahle so tanihi hi va Hoshani Traditional Authority ndhawu liya yi le mavokweni ya n'wina ndhawu liya yi le mavokweni ya hina hambiloko va ri na yoho lexa permission to occupy yi ko document leyi kombeke ku ri va allocatiwe ti-hectares tingaki that document yi koho mara
a swi vuli ku ri se i ya voho vo lo xaviseliwa hence ku ne mali leyi a va hakela a va fanele va hakela n'hweti yin'wana na yin'wanyana. Loko hi vuya emavhengeleni mfumo wu ri wu ta swi kota ku pfuxa tifeme leti. Hi tlhela hi amukela nakambe eka Ngula ya Vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka tifeme ta khale ka mfumo wa Gazankulu leti nga tshikiwa tihlakala eBushbuckridge. Ndhawu ya ku fana ni leyi yi onhakile yi za yi bola yi va hi ndlela leyi ku ri laha henhla loko na mati ma nghena leyi kumeka yi tsakamisa laha hinkwako laha. Ndhawu ya ku veni a yi tshamisekanga ni laha henhla laha a ku lowu la ka mazenke lani hinkwako lani a ku right lani swilo swa ku vhela swi vandalize hinkwaswo a swi tshamisekanga. Loko hi famba hinkwako lomu ho zamazama ku ri hi lunghisa hi kota ku ve ni hi tirha a hi swilo leswi swi nga tshamiseka mara va ri swi le ku ni hakela rent hakela but a va ta lunghisa ndhawu leyi laha yo zamazama ku ri hi kumakumanyana eswitina swa mahafuhafu hi kota ku ve ni hi lunghisa a ku ri holo hinkwako laha ku onhakile ku fika le henhla le hi lo zamazama hinkwako laha ku ve ni ku kumeka ku ri right. Eka ku a ku vanga ni ku development ka ti-industrial park hi kwalaho ka kwentlembetano a ndi sure ku nga va ku ri swona. Loko ndi vulavula ka ku sungula ndi vulile ku i challenge leyi nga koho a yi challenge ya Bushbuckridge ni Mpumalanga ntsena, South Africa hinkwayo va overlookile hi ma-industrial park. Loko languta ni ma-industrial park laha hi nga na wona hi laha ma humaka ka mfumo lowa apartheid. Hina hi ri government ya sweswi switsongo leswi nga va ka hi swi endlile, so government yi realizile ku ze hi kota ku hi wina in terms of job creation, in terms of economic development, swi laveka hi tlhelela endzhaku hi languta laha hi nga famba koho hi nga fambi kahle. Xilo xa ku sungula laha hi nga fambanga kahle hi tshikelele ti-industrial park ma-property hinkwawo hi nga wa renovate a fika laha ka xiyimo xa ku lava faneleke va nghena va occupy va nga lavi ku occupy because a wu nge koti ku tirha eka ndhawu yi nga ri ki yinene. So hi la ku vuyela endzhaku hi lunghisa hinkwaswo leswi nga onhaka hi ta kota ku hi vitima investor ma kota ku investa vanhu va kume mitirho ikhonomi yi kula. A ku fanele ku va na meeting lowu ku hlanganiwaka ku vulavuliwa ku twananiwa ku nga ri un'wana a vulavula leswi a vulavulaka so le khonweni le un'wana a vulavula leswaku a vulavulaka so khonweni ku va na ti-documents leti lava va nyikiwaka va ti teka va tshama na to va hetelela va nga ha communicate na munhu. Vaakatiko va nge hlupheki ndhawu leyi faneleke va yi tise development yi ri koho mara ku va na swirhalanganyi swo karhi leswi endlaka leswaku ku nga endleki nchumu ku va at the same time mali leyi lava le Mdevil va yi tekaka eka tirheka ka vanhu lava va renteke lahaya va yisa ku kwale ka vona ya develop swilo swa ka vona le vanhu va lani vanhu a va kumi nchumu. Lexi nga xi endla tanihi leader loko ta va ku humelele ti-demarcations leti ni nga vulavula hi tona hi sungule ku va emhaka a swi nga ha yi olovile ku fika kwalani ku va hi tshunelela ti-properties letiya ngopfungopfu loko hi languta ku setela ka province yin'wana. Moni ni ta ti vulavula hi swiphemu sweswiya mi nga swi kombisa swona ku xiphemu xo sungula a hi vulavuleni Bushbuckridge. Ti-properties ta hina leti nga Bushbuckridge
hi ti xavisini leti le Bushbuckridge ti xavisiwile loko no nyika xikombiso leti le Bushbuckridge lava va nga xava a ni nge vulavuli hi mavito ya vona ku confidential va nga xava laha a ku ri na tifeme ta hina ti-small industry va vuye va tisa nhluvukiso wa molo so hi ku angarhelela la ku vula ku ti-properties ta hina leti nga ka Bushbuckridge area hi ti xavisini loko hi nghena aka leta le Mkhuhlu a Mkhuhlu ina industrial park leyi nga tshama aka site rin'we ku na ku burisana loku nga ku yeni amahlweni a xikarhi ka hina tanihi leader agency ya mfumo ya le Limpopo na Mega ku nga agency ya mfumo ya le Mpumalanga se ku na ku burisana loku nga kona exikarhi ka tikhampani letimbirhi or ti-agency letimbirhi leswaku Mega ku twanana loko hi nga ta ku fikelela Mega yi kota ku va yi teka the industrial park leyi nga kona eMkhuhlu yi ya amahlweni yi fambisa. Hi fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela hi email eka ngula@sabc.co.za, Facebook na X hi kumeka hi SABC Mahungu. Riperile.